موزیک او تشتکو وکی بای بهار دل مروف دده و هر وها زمانه که وسه کو هر کس جیته دیگه بر همه که موزیک به چه زمانی هاته به گوتن فرق ناکه جبر کو دده پیشی همو زمان لوی پارچه کردستان جی جیانا خلقی روزانه کو دناوه ده ایش و کسر خوشی و نخوشی هنه دکه و ناو رستن ستران و آوازان وکی همو بشندی هنره ده هنره موزیک ده جی کده که جبو هستن مروف زنده بمینه هیه سلاو بینرین هجا از علی تک باشم به برنامه که نویا دوم تک از 10 سال پیش بری ومه دوی خلک ده گروپه که گله که هجا ده به میوان من اف گروپه که وسه کو به موزیکالیته خو بوی مینا که جبو گله هنرمندان میوان می و خلک ارکسترا فیلارمونیکا کردستانیه گل سنه هاتیه دامز راندن بله ایرو هم لباجار سننه و براستی جی گرماهی که پر خوش یا صوتی جی راستی جی از بسا بیشم بس باجاره که پر خوشه باجاره که هیجایه یعنی از خیال من باز بیم باجارین رخی کردستان روشلات از ببینم از پر کیف خوش بوم راستی جی بدرم و جمل دفمن هواله که هیجایه و اوجی موزیک جنه گلناز ام دی گلناز بناسین بخیر هاتی سرچاوا گلناز چانی باشی
خوشبی قربانه و وش بخیر بین سرچاوە سپاس قربانه و اسلام گوڵناز تو کی من گوڵنازم تەمەنم 30 ساڵە تقریبا لە دەبیرستانەوە ڤیۆلۆنم پێشڕۆ کردگا بەێ لە خەمەتی ئوستادگەری مختلفە بووگەم کە ئەوەڵین ئوستادم ئاغای خالد مبارەکی بوو هەر لە سنا چوومە خەمەتیان بعدی کە چوومە خەمەتی ئوستاد ئەرسەلانی کامکار لە تارانە بعد خەمەتی ئاغای مهدی ئەحمەدی ڕەهبەری ئۆرکێسترای فیلارمۆنیکی لە سنا ڕشتەی خۆم وەلێ ڕشتەی تەحسیڵیم تەربیەت بەدەنیە تەربیەت بەدەنیم خۆنگە بەدەنی و موزیک چۆن علاقە بوو ئیتر ئەلبەتە بیشتر علاقە باوکم لە من ئیجادی کرد بە تەسمیمە ئەو بیشتر بعد تربیەت بەدەنیم خۆن ڕشتم لە دانیشگا فوق لیسانسی تربیەت بەدەنیم کرد ڕەوانشناسی وەرزش وەلێ لەم لاو چۆن علاقەم موزیک بوو ڤیۆلۆن بوو ڤیۆلۆنم ئەدامەدا پڕ باشە پڕ باشە ئەو گرۆپی وەیە هەیە ئۆرکەستراکی مەزنە بەڵێ وەکی بناوێ ئۆرکێستر فیلارمۆنیکی کوردستانە مەزنە تقریبا حاڵەتی عادی بەژین 50 تا 60 نەفەری و پڕ باشە پڕ باشە و ئەو هەواڵ هەمیل وێ دەرێ دژین بەڵێ ئەلبەتە لە کۆلی کوردەواریی تقریبا ئەگە بێژین کوردەواری ئێران لە سنا کرماشان مناڵەکانمان هەست لە مەریوان سەقز بووکان تێنۆ لە سنا پڕ باشە بۆ ناو ئۆرکێستر تەمرینمان هەست ئجرا ئامورێ تا کەمانە بەڵێ و کەمان چەند کەمان لە ئۆرکەسترایوە داهەنا 30 نەفەرێ ڤیۆلۆنیست و ئالتۆ ئەگەر بێژین هەستمان 30 نەفەرێ لە ئاژامە ڤیۆلۆن و ئالتۆ کارەکەن پڕ باشە پڕ باشە و نهال سنە ئۆرکەسترایە یەکەم ئێوەیە ئان چەند ئۆرکەسترا هەنا یەک دانە ئۆرکێستر فیلارمۆنیکی کوردستان لە ئێرانی چاکە یەک دانە ئۆرکێستری فیلارمۆنیکی کوردستان تەنها ئۆرکێستر فیلارمۆنیکی ئێرانەکێ پڕ باشە وەکی گەرماهەیە باژارێ سنەیە ئاخەفتنا مەیە دەرحەقی موزیکێ دەیالگەل گولناز خانێژی گەرمە bi hir gulî derbarê karên hunerî û nemazê yên muzîkê ku bi giştî li Rojhilatê Kurdistanê û bi taybetî ji bajarê Sineyê de me sohbeteke xweş kir. Bi derfetên gelekî zehmet bi rastî jî wan kariye tiştekî hêja pêk bînin.
Çavpêketina me ya li gel endamên Grupa Orkestraya Filarmonîka Kurdistanê berdewam dike. Piştî me Gulnaz Xan Nasî niha jî em biçîn û mamosteyekê hêja yê ku ew jî salên dûr û dirêj e di vê komê de cih girtiye binyasîn ku ew jî mamoste Xalid e. Hûn ez dixwazim serî de we binasim. Hûn kîne? مساعدي باريتون اللي هذا سيف اليوي Be. عباس ميرو من معلم من وقوع فيك خوتيان كذوة إذا بشوني من معلمي أمير اليوم من نبولسنا شون بو تاران ولا أستاذ أرسلان كامكار إذا ماوي 10 صال من لا نوبوم فدرسي أهانسازي كومبوزيسيون من لا أعرف وشون كامكار وين دوای دانشگاه موسیقیش مهل تاران دوره فوق لیسانس می‌خوام. زۆر باش. إذا جلسنا ل دانشگاهان سینما موسیقی تدریس کردم. ولی هنرستان موسیقی هنرهای زیبای سینما قرآن و کجان تدریس موسیقی کردم و آموزشگاه موسیقیشم هیا. إن شاء الله دوای پیم خوش برین سری آموزشگاهش بینو بعد ارکسترایشی لسنه ایمه چندین دانه ارکسترا من. بعد می‌تونم ارکستر فیلارمونی پیشمانه تقریبا ماوی بان 10 سال موزیک تا 15 ساله. مناڵان من سزیهی من بوو کە ئیتر بە پیشنهادداین لە ڕەفیقەکان خۆم کەم پرۆژەی مصلح بوو ببین ئۆرکێستر فیلارمۆنیک دابن ئیتر تێستمان کرد لەو ئۆرکێسترە بە پیشنهاد ئەوان ئاغای مەهدی ئەحمەدییان پیشنهاد دا کە بێتە ڕاهبەر ئۆرکێستر ئیتر ئاوا دەستی پێ کردو کە ئەبێتە کەسانێک کە ئەم ئۆرکێسترانە دابین دامەزران دابین کرد ئەبێت ئاغای ڕوزبێ مصلح من کە خۆم ئاغای مهدی ئەحمەدی مرتەزا کەرەمی ئەمین ڕەحیمی ئەمە ئەبێ بە هەستەی ئەو ئۆرکێسترە کە ئەو ئۆرکێسترانە دامەزن. شهید رنگی شفق شوق داتوا هر خوانی شهید رنگی شفق شوق داتوا امروزی سالی تازه نوروز هاتوا جشنکی کنی گردا بخوشی و بهاتوا امروزی سالی تازه نوروز هاتوا جشنکی. پشتی چاوپێکێتنا لەگەل مامۆستە خالد لەگەل مامۆستە مەهدی جی سەحبەت ئەمە بەردەوام دکن.
سيدة بخير عطي سرچاو برا عزيزي سرچاو سليمان بخير عطي خوش بی سرچاو سلام بخير چاون روشن سرچاو بخیر بین ممنون ما صحبتك خوش قال ما مستكر سيدا كير اما قال وجه صحبتي قصب كان زور باش سرچاواتي عملي بنداتم سرچاو فرما بمشين سرچاو بخير عطي راستي ما قال مامستا صحبتك خوش كير و امي بهنك دي بچين سازيه جي ببينين سازيه مامستا هون چي کار دكن کاری وچیا وک هر هنرمند وک هر مروه که هستک با جوانی و با هنر و با موسیقی امش پیش هر شتێک حەزەکەین بۆکە موسیقی ژاکەین و ئەو شتەوە لە حالە دڵمانە ها لە ناخمانە بە ئامێر و بە ئۆرکێستر بتانین ئیجراکەین جیا لەمە سیمفۆنی کە وشەیەکە یونانی بل یعنی بەیەکەوت لێ ساز لێدان کارێکە کە لە ناو کووردا بل کەمتر بووە سەرکردی. ئەوە بوو کە بەیەکەوە دانیشتینەوەم ئۆرکێسترا بناخین ریا وب بيروز دكم كارك جهاتيا يعني جرينجا و هل بجارتنا ريبرتوار واتشوا يا مام ئێمە بە هەموو بەشەکان هەیە تەوەجۆمانەیە سایەکەن لە گشتی ئیجراکەین ئەوە نەوێ فقط موسیقی کوردی بێ یا هەمووی موسیقی کلاسیک بێ هەمووی بێتەوەن بێتر مالێر نەوێ مەسەڵەن کورد مهمە ولی زمانی کورد مهمە کە من وابزانم تورکیش مهمە وابزانم فارزیش مهمە ئەگەر من ئەو مهم بزانم ئەوش احترام منەگرێت ئەگەر من احترام ڕۆشەکە بگرم ئەو احترام منەگرێت هەمومان بەیەکەوە شێ بووین موزیک ئەمە لە ناو موزیکە هەست ئۆرکستری فیلارمۆنیکی کوردستان پێش هەر شتێ سای کردگە کە لە تەعەسسوب و لە وشکبوون دوور بێ باز بێ ئەو مایندی زێهنی ئەو بنەڕەتەیە لە ئەوڵەوە باش بێت مامۆستا خالد ji bilî karê xwe nav Orkestra Filarmonika Kurdistanê de wî û hevalên xwe ji bo zarok û muzîkhezên bajêrê Sinê dezgeheke muzîkê damezrandine ku lê dersên muzîkê nîşanî zarok û kesên ku dixwazin fêrî muzîkê bibin didin. اما كلاس موسيقى من اواني خوش كل 8 4 سال 5 سال شروط لكن امي اوركستري من اواني كردستان بله بس ناويم اوركستري فرهنگي كودكان ونوجوانان كردستان اي كردستان من اواني لنا اوركستري دچنا ناو فيلارمونيك قلب والله قالك والله حلال بابوها وابن الفيدري برورده دبي لا دقيقا هل رو شروعيا بيجي كان خوندكاري هوايا لم اموزشكا بانتر لصادكاز باشا وابن حميد بن اندامي فيلارمونيا كردستان اما للسنه اوركستراي مثلا كلاسي اسمه بناو كلاسي جروب كلاسي سوزوكي بله جاء بيت اوركستري خرصالان ايه خرصالان جاء اوركستري فرنگی ام یک اورکستری من عوده قو کودکان نوجوانان جا اورکستری جوانان جا فیلارمونی هموی امانه لسنه فعال والله و پیروز دیگه هجا هم گل زاروکی سنن اجبرکو ابن همی وک هنرمنده که هجا دی و جوان در کفن پیش روژه دا همیشه کمانجان و ببین اندامه که ارکسترای نوه فیلارمونیا کردستان هیویه ما پرن بو هوا و ما مستخالد و هر واسه گلنازی او کدک مازن سرواده ده چند شیرینن شکرین والله کار نویته چیه؟ سلام نام تارا محمد رضاییه چند سالی؟ 9 9 باشه تو حج کمانت کی؟ بله چند ساله تو کمان لیدی؟ من 2 ساله 2 ساله گل حوالت خو و
تو ناف و ارکسترای داج دما کو تو کمان الکتری چه حس دکی؟ حس فرخاسك نسكا معلمي فرخاسك بوقت هاجي عندك ميبان برشتم من خريكم ليرة كونسرت جاكم و پیروز دکیم بلا سرکفتن بوا هونی مزن ببن و هونی کنسرین مزن بین باشور باکور روجاوال هر دره بدن بلا سرکفتن بوا اف باجار درین بسوک و کلان خواه به آواهی خوین دیرین کو مروف دبیجه قیج ناو افسانه که خیالی درکتنه و دنابا جیانا راستقین ده بجهبونه دکه کو مروف بکوه ناف هستن دراسهی کو تن به هنره و نمازه به موزیک بینه را بکرن. اندام ارکستر فیلارمونیا کردستان به جهت و خباته که به همپا خوش بو پرفورمانس و کنسرتن ده نمایش بکن به راوستان راهنانان دکن. امجی دو وقت کو راهنان خود کرن بونه میوان وان و مدید که چاو به هماهنگی و پرگالن. هماهنگی وان کارت کرنه که ارنیل سرمروف چه دکه و وکی هاندره که باش موتیوه دکه. سلاف آران نوع آران آران تو في اوركسترا دا كنجي ورتا جهجرتيه و بحث بك لا صخوف بك سرطا سلاوا خواج ورا وقالك بخيراتش بورو شلاطة كردستان من تقريبا نزي 2 سالا يكو جو اوركسترا فيلارمونيكا كردستان دخبتن وكي جنيارا دفي وكوبيا هربجي تو خندواني ها بله يعني بلي اوركسترا دشي دبستان جي بله هاتو شي دكن باشه شو ما مستوى علاقه يوم قال هو خوشها بله نويا كيف عم بيات جو امي كونسر جي وببينين سر بلند بورا قال لك اسمس دستته صابيش بو دفيجي دفنيجي سر كفتنك ما نجي قال لك بخراتي سر تشابا بيشتي آرام هات نويا كيف خوش بوم من بروفا وجي تماشا كير قهدار كير وقال ما مستوى وجي برپرسیارن و ارکسترایی جی ما آختنه که پر مزن سر وکر سر بلند بوارا و آرام چند ساله تو گل و ارکسترایی دخابتی مراقت کم؟ ازی تقریبا اول نزدیک 10-12 ساله لگل او ارکستر فیلارمونیک کردستانی لگل امیری کنترباس کنترباس ترکی داره فیر بود؟ ازی کنترباس سال 2000 ازی چون بو اروپا بله لولات استرالیا تنوی داره پرورده دیتو؟ بله پرورده دیتو سال 2000 گرانینه تو چون گل خودی والله گرانه ولی عادت کنه دنگی هری بلندی وی درد که بیتونه بلند نینه دنگی بیسا دنگی گلی که بلند نینه ام کیف خوش میکل وی داره آرام و حوال اندیر همیشه نیاسین همی کنسری هف ببینین جاره کشی سر چاوا انشالله اجی ورن سنه را کنسرت دیده خانه هیوی دکن ام بین جمع كيف خوش مو سپاس كيف خوش مو عزيز سرچاو پشتی صحبتین خوشین کو مب اندام ارکستر فیلارمونیا کردستان رکر دماوی هات کو ام خاطر خوشوانو و اب بینرین عزیز بخوازن بلا گوه و هر الموزیک با بخاطر و